Malaila mali e ho e ki mo e lele e tonga kotoa, fia ke taritari lele ki mo tolu, ki o mo ngā hiongongo mo le tio kai uma a foki ai televisoni tonga ki he hoani, i he wakaiko ia ki ngāhi ulu i o ngongo. Tuku atu ai fie kau ngā mamahi me he ofisi o Palemia ki he pekia ai e ki lahi ofisi ka koe Palestini malolo ko Ratu Epeli nei lati kau. Whakailonga ia ne awhi i he tama pirini si kalauni fuafua palani ngā we whafunua ki kelekele o Tonga. Pea ngā unu ai potu ngā we meidek o whingai ake me kautaha. Ngahi kautatai whapule anga ki ono toi whafoki ai ātakai o e matatahi whanga uta o Tonga ni o tai mu ai e Palemia kaka minista o e potu ngā we meidek. O gutai ei pe ngahi taranoa keha na yangi pihei tau wakai ki ngahi o ngongo me he mala e o e sipotika e uma a foki e tu unga o e ea. Ko e wakailewa e ni ki he whakai ki iki, ko au liliani polutele. Kua tuku ate whikau ngā mamahi me he ofisi o e Palemia, ko hika pekia a e ki lahi, ka koe Palestini malolo mo sea o e whalea lea o le pāpulika ofisi Ratu Epeli nei lati kau, ko e hiringe e ni pekia i wike kuosi i ono tau walungofulu mawha, piea o lie mo e whakai ki iki. I he whakamatala ko tuku mai me ofisi o Palemia, ne whakahai e whikau ngā mamahi e Palemia o whafofunga i e pure anga mo ka kai o e whanua, ki he whamiri o e pekia Ratu Epeli nei lati kau, pe whoki he pure anga mo ka kai ofisi, ke uhi ko e pekia e taha kau taki malolo o e whanua. Nei haheni hono wikia e ngawe mātea ki ai pekia, Ratu Epeli nei lati kau ma fesi mo e paswiki, i ngahi whatongia ke he kehe whakataki, o tonga ne fua whatongia mo mātea ki kakai o e whanua i ngawe whapure anga. Nā ne hoko whonki ko ha whare i mau inga ki he Palemia no pere whawhanua, o tonga ne hoko ko e sea o e whare area ofisi, wahe atuai e ne tauke i ngawe, au sia mo e ne poto, ke pou an tokoni ki he tau tangata hoko o e kautaki e pasiki. Mai no pe he ngahi o ngongo ko tu whaki holo i he ngahi kautaha miti e wharoto whanua afisi, ano whamatalai o i pekia ko e ki lahi. Ne whaapaapai ko e uhi ko e taki leleina ne whahoko ma hono kakai kai taro te whito i hono whamatalai ia e atensenia le malo lo afisi ko e Palestini ai kakai. Ro tonga ni, mahino pe o iai e wā whakataata i he whare o ene awhio mo i pekia. Whanatau ke whamatala ko tuku mai mo i whikau āki a tonga ko i whanau ia mi he whare o veikune. Aia ne iai e alo o ene awhio ko unga whanua se austupo ua mo andi li tia ko Ratu Edward Dakumbau ai ne iloa ko tungi fisi. Pia ene pehe ko i tonga ane pe half brother ia la ao tonga ko unga whanua ko in salo te tupo tolu. Ne whapapau iai pe me he mea e tahi ne koini i ono toko mai pe me ofisi palasi. Ko i osi ai pe eni ai mokopuna uluaki o si as tupo ua i he pekia au Ratu Epeli nei lati kau. Rotonga ni ne osi tuku haki i he miti e whaso si area ngā i whikau ngā mamahi me he kakai tonga tai mu ai ni ihi me he whare o ne awhio mo ni ihi ke he pe. Kua la kai e tonga ni ha halafononga mo hasi tepu mahu inga mo whakalakalaka i hono whakahiwia mo toka ngai kina ai malu whakamea toko ni o tau te whito ki hono whakapapau i ai malu mo uili lei mohu mo i tuuloa ai kelekele. Ko e hili eni hono whakailonga i aniafi i hotele konga kawa i sopo tau whaahau e tama pirinisi kalauni ai fuafua palani ngā we whaafunua ki he kelekele o tonga ni. O whakatamu a eni ke ni whakamalohia hono ngai aki lelei o i kelekele pe ke tokoni ki he tuuloa o i ngowe. Piea o lie ai pe mo i whakai ki iki. I he whamatala e minista i potu ngā ue ngowe, viria Mrs. Fa, nā ne whamamawha e mahu inga i parani ngā ue whawhanua ki no whapapau e malu whakamea tokoni a tonga ni, mo mo uilelei e mea tokoni. Pea e tokoni ki he whakalakalaka tu uloa, whakalahi ngāhi whangamari ngā ue mo whakai ai pe ai tupu whakaekonomika. Ko tau kere, ko hakoloa whakawhanua. Ki ono whakapapau i ai hao mo e malu e mea tokoni, me he whiriuri waki o e ea. O mahuinga ke whakamamawhai, ai mahuinga o e malu mo e tuuloa o e kere. I he tau palani ngā ue whakawhanua, he koe kere o kune whakatupo e ngāhi le rei whakangoue,
whakaatakai, o whakasosiare, whakaekonomika, aia o kumaho inga ki he mo ui e kakai o e whonua. Ko e palani ko e ni ko ne o mai e ngahi whaunga ke he ke, e malawai ki e whakalakalakai, mo teke ai e hao mo e malo, o e kere ki he kahau, o au mai, o au ki he lau i tau tangata. Ne whua ke toa e tohi parani ngā au e whawhonuani ke tāma Perenisi ka lau ni tu poutoa au ka lala, ko e konga hano whailonga e ka kanto e ngā au e kua whakahoko. I hene mea, ne whamamawha ia e Perenisi ka lau ni ai kere i he mahino, ko e mea au whatoputapu ia kua whawhalala e otua ki hono kakai. Nāne mea whoke o pehea kui kai koe kere ke whakaau ngai pē, ka ke toka ngai, vai vahe mo tuku atu i he tuku whakaholo. I he mahino ko e whihoko tākia o e kakai mo e kere, au kuloloto, mo lahi angeia i he ngā ue whakango e pē, i he mahino ko e kere, o kune tālai ho tau tuku ngā. Ko e mea o kuru tau mao, ko e mo ui, mea tokoni, vai, ngā i nofoanga, mo ngā i api nofoanga, ai au ku hae kotoa ia i he kere. Ko ngā ue ni whoki ne whapaanga i he pureanga no sila, whafo i he nao minista ki muri, e mo i porokalama ngā i loa ko ia ko e kāma. Ne whahaheni e he tōtahana ane te tāke ngā weni, Chain Latimore, e aonga mo tōni lahi ngā ue kua lawa ki Tonga ni, i hono whawapau i e tūloa e ātakai, i mahino e malu i ai he palani ngā ue whafonuani e sektoa e ngō ue, me mauanga mo ui me tōka ngā. Ne whakahaheni he tara whakau lahi no sila ki Tonga ni, His Excellency Brody Sinclair, ko kakato e palani ngā weni, ka kuna whanganaki atu ke whakaivia, hono whakahoko e ngā wei, o e palani ngā ue whafonuani, whakatūloa pe mi he whiriuri wake o Natu la, pia ke whapapahu i, o ngā hilelei e mawai, e atu ki he tōku i kolo Tonga ni e ngā tau ka hoko mai. Na e whamamawha i heni he tō taha matau i he kere ka koe pure lahi mālo i e potu ngā e ngō ue, tō ke tā siwa halawa tau, ai whi mau ke kau whakataha ngā he kupu whikau aki, kau ki ai me ngā he potu ngā ue pure anga, ai kau taha i kai wha pure anga, kau wha mabe me ngā he kupu whikau aki ko toa pē, i ono ngā ue i mo whakahoko e palani ngā ue whafonua koe ni ki he kere o Tonga ni. E he ene tui, mau inga whauhono malu i ngā he nau o e kere ki he kahau o Tonga. Rotonga ya usia tu unga whakalaka koe ni, ne whamahi noa e toke tā halawa tau, ai whia maa viri au pito ki ngā palani ngā weni, i ngā iwi, ilo pe tau kei whateknikari i ngā ue whasai nisi ki he kere. I hene pēna ne whamamawha ia e mahu inga, ke langa hake a iwi malawa whateknikare, ai neo kau ngā ue lolotonga i he waa koe ki he kere ai potu ngā ue, pe kei whia maa upe, a kai tau kei mo matai tohi e ria koe ni, koe uhi whoko e mahu inga hono wakai i whakalelei, e mo oirelei pe mo tūnga o i kere. Kai ke he koe whanua pe e ua ni e pāsiki ai ko Tonga pe mo Australia, ko iai e nau palani ngā ue whafonua ki he kere. Mai ngonga television Tonga ko pie ori. Na e mea e ki palemia no pele whawhanua o whakailonga i he whiawhia nea whie polo kalamatukoni ai kau taha langa whakalaka pulenga whatataha pe UNDP o whakafo i he poto ngāwe meidek i he na whingai aki mo ngahi kau tātai whakapuleanga e wha i Tongatapuni ki ono whakaivia mo toi whakafo ki e ātakai o e matatahi whanga uta. O whiunga tokoni i whapaanga ki he ngāwe kweni ai polo kalama reach to reef i e whingai aki mo e UNDP mo e tola Amerika i 5 kilo whitu mano ai a whakatewhito e polo kalama ngā weni i he whanga uta e ngahi kolo whakatoa e tolu ai a koe kolo e waono i Tongatapuni mo e whitu mi he wahe whanua wawao. Li te atau kapo mo e whakaiki. Na e whakailonga e kamata i polo kalama tokoni whengau e aki ai reach to reef i whanga uta sia he lupe i popua a neawhi. E mea e ki palemia no pele whakawhanua loro Tonga i polo kalamani. O whakaha mahino mai i he ngā weni a kei tuku pā mo whenga tongani ke malu i he ātakai, whakaivi e tu uloa mo e malu e ngai whanga uta pe mata whanga o tongani, he kahau o tatau pe me loto whanua ki o seni. Koe whakaamu ke tokoni ki ono puke e ngai mea mo ui o kuanga maheni ke nau nofo e ngai whanga uta ke mau mo ui mea e kakai o whanua. Pea ke maloi mo puke ai e anga whakawhanua moho nau tuunga.
Nā ne wikia polokalama ngā weni ka uhi o kune whakatahataha i mai e tau tupu, ka kai whewhine, kau taki kotoa pē i he kolo, siasi, whanua, me ngahi hoa ngā we, ki ono toi whakawhoki o whanga uta ki a atakai o ku mo ui lelei, pēr ke toi toko lahia i ngahi mea mo ui. Hiri ene mea, nā ne tāi pē ai ulua whi i hono tō o i tongo, pēr kau kotoa tukia i ngahi hoa ngā we, pe he ke whānau wako ne nau i he polokalamani, koe whakailongai ai whie mau ki whetākini mai whanua i hono tō o i tongo i he ngahi whanga uta. Ko ngā weni o tataki a he waa a takai e potu ngā we meidek, ai ane whakamama whaihen i he pulelahi e potu ngā we sione a kau ola. Ai mahu inga ke nau kau katoa i hono pāo toloa ki e kawenga mahu ingani, ko hui ke lava o mau mo ui me he ngai mea mo ui, ne anga maheni ke mau mo fuape i he ngahi e liani. Koe tau mua o langa ngā weni. Ke toi whakaake ake ai ngahi mea mo ui, o tokoni ki he mau mea tokoni, mei tahi, moloto whanua whoki. Tau hi atakai o kune whakaivia, e mo ui lerei, mo e whakalakalaka whakasosiare, whakaekonomika, mo e whakateknolosia. Pea malui ho tau atakai, mei loto whanua ki tahi, me ngahi whakatamaki whakainatula, e mo whakatupu, e whainga tangata. Koe ngai kau taha tae whapure anga e whā o kunau kau he polokalama ngā weni, koe kau taha langa whanua a whawhine Tonga, kau taha iloa koe Coastal Green Nursery, whakataha anga tau tupu whakawhanua o Tonga, mo Society Civile a Tonga. Nā nau whakahahen e nau honga ia e whainga mālie ko nau tai mālie ai ke nau kau, i ono langa hake e whakalakalaka mo tu uloa o Tonga. I e mahino ko nau ostak taha pē i e ngahi whatongia, o hange koe langa whanua a whawhine, ne whakamaala ala he ne whafofonga me he kautaha, ana seini ulakai, ki o nau whatongia. Koe palani ngā ue langa whanua ke plosek mahu ingani, ko hono whakahoko e ako mai kai whewhine. Ai nei os whakahoko pēni langa whanua he ngahi tau ki mua, o whakatau mua ke palani mo hiki hake ai ilo mo e tau kei ai whewhine Tonga. Kai o maa e tō tupu whewhine, ke o hake ai pē mo e ngahi ngau e whakamea a, ai au hoko koe mauanga mo uia ke ngahi whamili lahi e whanuani. E whai e whengau e aki mo e toenga e ngahi kautaha Society Civile, kai tau te whito ke tō tupu, ke whai e whepopo waki ki hono Moimoi, mono lipote e ngahi ngau e whakahoko, kai o maa e wahe o ngahi ola e lava ke ausia, pia mo whailonga i whoki ha ngahi mea e ala solova whawawave. Koe ngahi ngau e kotoa ko ia e tānaki ia ke dashboard and performance monitoring system ai potu ngau e meidek. Koe hoko at pe ene polokalama ngā ue hanoua ai reach to reef, hili ia hono whakailonga e kamata e ko ngā ua i he wahe whanua wawau, he tau ko o si e he tamapire ni skalauni tupou toa ulu ka lala. Ka, i ene au mai ki tise ma tau ko o si, ne tale i he komiti pulu e polakalamani ke tuku atu he potu ngau e meitek ke whengau e aki e nau waa a takai mo ngahi hoa ngā ue me he ngahi kautaha tae whakapure anga. Mai o ngonga le tio mo televisione Tonga, ko auritea tau kapo. O ku hoha ai potu ngā ue tāna ki paanga hō mai mo tute ke hiku ka kai, pe ngahi business o ki kai ki to tongi e nau tuku hao i he mahino, ko e tā o kotoa pe o ku nau leko tia i lau miliona, pe lau miliona o paanga o ku mole o i kai malawa ki tāna ki e he pule anga me he to tongi tuku hao. Ko hono whakahaya i halipo ti me potu ngā ue ro tonga polokalama whakataha makehe me kau whai o ngongo i he wike he kua o si. Ko e polokalamani ne ia i tonua i ali te atau kapo o ne o mai e whakaiki. Ia whamatala e sa whehuni, ka koe pule e waa palani mo tūtu uni ngā ue potu ngā ue tānak pa anga hū mai. O ku geile ko oti be i he tā u kotoa ai ka gai me ngahi bisnisi o i kai ke totongi e nau tuku hau. Pea iaia ni ihi o totongi vai ua, pe koe uhi, koe tuunga whakalakalaka e nau ngahi bisnisi, pe o maka tuunga i e lau miliona o i paanga o ku mole o i kai lava ke tānaki me he tuku hau.
I tau whapaanga wanoa ke wanoa wataha, ne le ko te e paanga e 5 miliona ne more o i kai malawa ke tānaki me he tuku hau e kakai. Pea kakahake ke paanga e ono 7 miliona ai paanga tuku hau ne more o i kai lava tānaki he tau whapaanga wanoa tolu, wanoa wha. Ai au kama henia hiki ki o lunga paanga tuku hau o ku mole kana e totonu ke tānaki. O makatuunga eni i he ikai ke totonge tuku hau e ngai koloa hu mai me tua pure anga, pehe ke ngai business o ikai ke nau totongi tuku hau i he ngai taimi eni ihi, kau hi pe ko tuunga o tupu whakapaanga i business ko ia. O ko haa e potu ngāwe, kau hi he koe mole lahi e nia ki he whanua i he mahino, ko tuku hau o ku tānaki, ko pau ke toi whoki pe o aonga ma ailanga whakalakalaka i kakai o e whanua, o ange ko ene tokoni ki he whale mahaki, ngāhi apiako, halapure anga, pa me whakaake ake me ngai whakatamaki, me ngai tawha aki ki he pe, o tokoni ai e paanga tuku hau o ku tānaki. O kwhaki mau pe he pure anga a ngai tuku hau monu ia ma ase ki toa, hange koe taki mamata, moe ngowe, ka heli pōti koe ni, ke ngai tokoni koe ni, o pe seti sii, ke ono tokonia ai whakalakalaka whakaekonomika, ae o amanaki kiai ai ngai tokoni koe ni. Ko whakatamu ai ali pōti koe ni, ke whakalele i mo mahino nge ke kakai o e whanua, kai pehe ke pure anga, ke toi wakai i ko whē tuku hau o ku tonu ke ngawe aki, mo hoko atu, pa ko whē tuku hau o ku tonu ke taofi, ko hi ke lava o whakatamu ai tuku hau ke ngahi whie mau ai kakai o e whanua. Mai o ngonga le tio me televisione Tonga, ko auri tea tau kapo. O ni ngongo whakalota whanua ia ki e hawani ka ngai o ngongo me he malae o e sipoti hoko mai a mō pia o lie. Malo mo tau ki whilongo ki koe whakaini ki e malae o e sipoti. Me i volleyball ko hamu se te mi volleyball ngalu kilo me i matahau e kalauni e konga uruaki e whiau he kau taha volleyball a Tonga. Me hi awhini mai hau me tau ko o si ka koe huelo ha ngai mi toko morolo. Hiri e whainolo e kalasi uluaki ka kai tangata i whakasinga o wike. Kono whawapau ien me toko ni sekretari komiti, William Lo Seli ki e ngongo e whaleni mo ne pehe ai, ku whalakalaka i peki mo e sipotini hono pāo mo toloaki e ngahi kalapua Tongatapu i whiau koe e kuata uluaki. Nei pehe Lo Seli, neongo kua kakato e konga uluaki i pe mono la, ka aku kei turi fua pe komiti ki e whiauhi, o kuni whakatahai mai ni ihi tare niti volleyball Teu koe ngai whiau hanganaki mai he ka o, tare whita ke sport e pāsiki, e whakako mai ki tonga ni he wanoa tō taha. Ko ngā kei maari e apito, i tatau pepe a mai whainolo koni ai kalasi uluaki. Nea mona peke lava tau i ai tolu pe a mai wha, nai whaki pe i ai timi koni a talafo au, ai pare ke timi koni a te au maa, ai tika tolu ai a te au maa, ia toki whai e whainolo koe, ango timi haulo ua ke ni. Ai ngalu kilo pe a pe matahau pe a mo timi pe koni ai haulolo tonga ia i he tau ko si wanoa wani ma ai timi koni ai puelo hama ana e pa ovare ia i timi koni ngalu kilo e nau hamusi pe i he momenti ti whaosi ai hau o nau i kuna ai na upo tau seti na i kuna ia ai seti whaosi ia e timi koni ngalu kilo. Ora tonganina e whenga maari e huelo hāngai ke toi malu e sea whika uluaki ka na i kai toi tukuangi he kautoa mei he ngalu kilo a whenga maari e kai lo ka i e be seti whakaosi e tohi e be a i kuna ki e whiauhi o e wanoa wano. Ko whainolo na e kawasi uluaki ko tui ko tau maari e taha ia o e aho ia. E na mahino ai ko mo timpe pogina na tau whainolo ko ni he kau ko si. Ko nau pena te vi e pa di whaino te au hi uaki ko ni ta ni. Te a koe a huelo ha mai te mo matahau ngalu kilo. Na seti uaki mo seti wa na ma uia e timi ko ni ai ngalu kilo. Ana ka ke tukulolo ai timi ko ni ai timi hau ai huelo ha mai. O nau foki mai nau turia o mau ai o seti e ua hoko mai. Ai na tau aki ua ai, pia koe pau peki whai ai final set. Pia koe seti, ngai keimi ko toa seti poini e ua nima.
ka koe final set na poini pe ia e tahani ai ke na au e kai ala ke to ma hanga pe pa o ka hatai no pa la ka ia na kilo ia o na alu o ko poini koe tahanima na final poinia koe tahanima ki he tahatolo. Rotonga ni uke to Amerie e to lele yang e fi au hini ki he kaha u pe koe hoka tu koe kua ta hono wa ai e whahoko e hiri o mahina katu u i he wike e wahapalani ko ia o ku whahoko e he komiti. O ku kamata te ia i me ai mau preite mahina tate te ngai timi te mau foki mai rewa o hoko atu ai se au hiki kua ta no watu istakap kamata ia i me au te ai o ku keifai e ngau i te ngahi mau ngau i ki ai te ngahi me au ngau sio to ton ke whare rei i he te au hiko na toki o si ka mau sio ko toa te ke whare rei to toa te i he te au hi hoko o to amuia ke whare rei i whalalaka i a tare niki o tau ai whanau e ko e mauhanga atu eni ko teu lahi ni ki he South Pacific Games ua noa tau taha e whai mai ki tongani e hosta e tonga pia ko kawe e volleyball i he ngahi event ko ia ko mau ko uhinga ia e mau kamata ke ai ke lahi ngahi tournament ke kalaka i ke ko state ia o ko wiki ua ko ni o me kamata ia ke ia no ua ko ni aba Tongatapu I he taimne tau o kuia i e palani ke whakafoki mai e whiau he ngahi abiako. Rama ke te lele yang e whakamai ke sipoti he kaha u. He no lalanga halfononga ke sipoti o pasuki. Kai ke kua mana ke whakailonga e ka kātu e ngā aue ki hono whakalele e mala e volleyball matātahi i popua. He ria hono mau i e natura. E koe i e to Amerie e te lele yang e teu he mala e ni ki he whiau he pasuki. Kau maha whiau whakahantura ngā. Koe sipoti bea. Ko e wakailiwa eni ki he tuunga oe ea, i hana tuku mai me wa wakaimatangi a tonga i whamotu whakahauko atu e Vaiola vai Nikolo. Malala o malia hau eki mo lele a tonga kotoa ki taita lele pek moto e tau whamatala ea ngai tāno la lahi ko ia o e fia whini ko hoko hoka te maili moko ko ia ai ea pe mi he tonga haha keke he otu tonga ngai aho e ka hoko mai pe he foki ke alo tā amaki tene o mai ha uha i he tau whanonga koe he ngai aho ka hoko mai o au ke whaasinga ko ia o e wikenika te tau tōk whakai ke no whakai ki a muiange. Ko e misi satellite e ni e tau whaiwhanonga mai hoa pungponga e aho ni o a mai ki hoa tā e whiawhi ko ia o e aho ni. Malawa ki tau sio ki he sisi a pito ai ngahi ko ngā au kolosi o tau elia. Mahino pena e ulo lelei mai fofonga o e laa ki o tutonga i he tau whanonga mai ko ia i he aho ni. Kaka tau wakai koe ngai hoa ua whakahauku mai e hoko atu ai alo maalia i wawao o mai ki Tongatapu ni pia mo e ua. Ka koe ongo ni ua, koe uhi koe alo tāmaki uha koe ni utoka ke whakatoke lau. Elia koe ni o Samoa. E ngā unu whakatonga hi foia ki he ongo ni ua whakafuafua ki pō a pongi. Mahino pe ngai alo tāmaki uha koe ni hono nau. Ha mui au fia pe foki ki ha uha pe mo ha mana ka te tau toksio atu ki hono hoko atu no Moimoi e ani whanonga hifo i hono hala whanonga hi ngai au ka hoko mai. Aia koe Pasifiki eni i aho e nima koe a ka hoko mai malawa pe ki tau sio koe alomali eni uktoka ki e whakatonga pe koe tonga hahake o tonga o kune whetukutuku mai ai ea moko pe me tonga hahake pe koe havili e ne toka mua ngai pe me ta whakatonga hahake ki o tonga pe koe alomali e ia o lava ki tau wakai ki a he o tonga i he tau whaiwhanonga atu koe ni o ki a pongi. Whaiwhake toka ngā lahi ki altamaki uha koe ni whakatoke lau i he elia koe au Samoa pe mo hono siofi koe ni halawhanonga ni mo ngā unu whakatonga hifo ki e ongo ni wā whafofua ki he pō a pongi. Te ai hono hala whanonga e whanonga whakatonga hifo ai pē ki ngā hitoinga koia o tonga whafofua ki he tōpilelu flaite pe whoki whakasinga wike e a hifo ai ki he ngai potahi koe whakatonga. Uha lahi koe ni, o glahinge whainga mālia ke nowhi ngahi ko ngā au uha lahi ki o tau tawhaaki pe ko tau potu tahi whakahihifo pe ko tau tawhaaki whakahihifo Koe uhi
koe mālohi ko ia ke i puhi pe koe ke ia ngai mai ai tonga haha ke hanga he hawiri o teke ngahi ko ngā a uhalahi koe ni ke tau ta whakahihi fo i he tau wakai ko ia pia mi he taimini ka e kei hoko atu a hono Moimoi i lelei koe uhi ko no nau e ne whanonga mai me ongo niwa pia mo e uha pepe foki ki a mana e po a pongpongi o hoko atu ai. Aia ko no hala whanonga eni, ai ko tau wakai ke alo tāmaki uha, so ke o ngā unu whakatonga hifo, a ui whakengo niwa be foki ki wawao mo otu hapai whalai te, ali whai pe whasinga o e wike ni, ki Tongatapu pia mo e ua pepe hek eni nofo ko ia, ke ho tau ta whakahi hifo, pe ko tau potahi whakahifo, pia mo tau potahi kino te ritonga, pia mo te ritonga lau, e whaka o singa ko ia o e wike ni, ko e nau e uhalahi, wari lanu enga, pia lanu mata maalohi, na tau wakai ke hene hala whanonga ni whanonga hifo o me mege nofo peke tau ta whakahi hifo po tau potai whakahifo. Pe te mo wakai me peke hawiri ene kei mālohi ene teke hake pia me he ta whaaki whakatonga hahake oa o ke whakaosinga ko ia o e wikeni. Kaike, koe pōni oa o ki pongi a tau ngai vai whanua mahino pe e taftonga langi mo lahi alomali e Nuku'alofa pia mo eua. Ka ko wawao pe mo o tu haapai, wia whenga maari ki hangai uha tu moto i e vai whanua pe koe e lea koe ni. Koe hui hu kei mamalohi me pe hawiri ai me tonga hake ke ia o pe ia ke maritahi e uanoa i wawao pe mo o tu haapai pe koe ia ne whatupa whanki uha tu moto ko ni. Pe fuke ongo niwa o ki ai pe whakailonga o kau pe mo ongo niwa e ke ia pe whanki uha tu moto e tau whai whanonga tu ko ia i e pōni o au ki he pongpongi a pongi ko e moko maili moko koe me tonga ake ke he tigrisi o te ua tolu i Tongatapu ni pa mo e ua toki a wai pe ki he moko taha ko e tigrisi o te ase e ua nima i he ongo niwa pea ko e hawiri e ke iangai pe pa me tonga ake mairi tahi e tahi nima ki ai pe ngai taimi e ke i mamalohi i potahi ko ia wawa upe mo o tu haapai oa o ke mairi tahi e ua noa i ha ngahi taimi. Ka koe tau wakai at koe ki a pongpongi pule lulu. Hangai ko whatau noa hoko atu pe ai maili moko koe e hame tonga hahake ka e alu pe ke hopo hake fofonga o la e kei huelo lelei mai pe fofonga o la a pongpongi i he otu tonga i he tau wakai koe ki e fua mawhana ke au pe ke mawhana taha tikrisi o te astou noa a pongpongi i Nuku'alofani pa pe fuki hongo ni wahe tikrisi o te asi e ua hiva pe ke i mamalohi pe hawiria i he o tu haapai kai ma awa wa o ke maritahi e ua noa ki he wangai taimi a pongpongi. Koe mea pe ke whai kia tonganga ki hongo niwa koe uhi koe alo tāmaki uha koe nuku asi mai bea me i Samoa lan matau o ku whakafofua ki ngā unu whakatonga i whoia ki hongo niwa i he pō ko ia a pongpongi pia mohono ngahi nau koe uha pia moe mana. Ka koe taime tahi, aia o ku maha toka ia i he tua pō ko ia pōni tau kuata ki he taha, pe tok tau maali ia i he fitu pongi a pongpongi. Whangailu pe ke hopo hake la a pongi toi tahaua ko ia ki he fitu. Ka koe mahina e tō ia pongi a pongi toi wanoa ki he ono pea koe tau whanonga tuen ke kātoa ko ia mahina ahoua o mahina fo o tau hangana ki ai koe tu apule lulu ia o i wikeni. Pa koe taimilele ia nia ke whai hano tō kake a ngahi ngowe koe nei teu pea me he ngahi wike ko tau titua me ai. Koe uhi koe whatatau ki tau ilo tu whanua pe he ilo tu whanua koe taimilele taha eni ke tō ai ngowe taimi kuk mālohi a mahina hei ku kātoa whoki i he topule lulu ko ia o e wikeni. Kai ke koe toenga koe whamatala ea he tau wakai ki he whasinga o e wikeni pe he whoki ki he kamataanga o wike kaha. Hange kuk whatanoa ki he au tāmaki uha ko ia o whanonga mai pea me he otumotu mei toke lau. I he pō a pongpongi hohoka tuai. E ke hohoka pe au maali e to pre lupa moe whalai te kako whakaosinga ko ia o i wike o ki ai pe whainga maali e ke mo vete maangai ko ngā ao. Ke ne o mai hanga hei uha tu umoto ki Nuku'alofani he whaosinga o e wikeni. Ko hui koe kei mālohi ko ia teke hake ai hawili me tonga hake. Ka e hoko atu a hono Moimoi i e tau whanonga atu koe ni. Ko hui o kei mama o pe whaosinga o e wikeni. Kei malama pe ki ngā onu mai ngai ko ngā ao uha koe ni. Ka koe anga ia tau wakai pe me he whiawhini. Pea koe fua e mawhana e kei au pe ki e mawhana taka tikrisi o te ase tolta.
e Nuku'alofa ni i he toinga ko ia o e wikeni. Ka koe lava ka kato ia mo whakamatala ea ke whiawhini māloa pito mō mea mai ka mō mea. Mai ola ia mai tu o ngā oe ea, ka tau toi wakaiangi peheni ki ngāhi ulo i o ngō. Tuku atu ai whiekau ngā mamahi me he ofisi o Palemia ki he pekia ai e ki lahi ofisi ka koe Palestini malolo ko Ratu Epeli nei lati kau. Whakailonga ia neafi i he tama pirini si kalauni fuafua palani ngā oe whawhanua ki kelekele o Tonga. Pia ngā onu ai poto ngā oe meidek o whingai ake me kautaha. Ngahi kautatai whapule anga ki ono toi whafoki ai ātakai o e matatahi whanga utau tongani o tai mu ai e Palemia ka minista o e poto ngā oe meidek. Mo e kakato ai peia e ngāhi o ngongo mo le tio kai uma ai televisone tonga ki e howani mo whakaamu me au taki kotoa atu peia ki loto whale kotoa. Kai mālo i tau kei whi au mai ka mō mea. Good evening and welcome to your English news package with radio and television news for this Tuesday evening. Looking at today's top stories, Lord Whakawhanua expresses condolences following the passing of former president of Fiji. His Royal Highness Crown Prince Tupoto'a Ulukalala launches Tonga's first national soil strategy, and Prime Minister launches National Reach to Reef Community Grants Initiative yesterday. We'll have these and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest from the sports scene and latest weather update to wrap up this news package. Now for the news in detail, I'm Liliani Polutele. The Prime Minister's office has expressed its condolences following the passing of a High Chief, the former President and Speaker of Parliament of the Republic of Fiji, Ratu Epeli Nailatikau. He passed away on Thursday night at the age of 84. Pierre Olie Terzimoa. In a press conference, the Prime Minister's office conveyed condolences on behalf of the government and the people of Tonga to the family of Ratu Epeli Nailatikau, as well as the government and people of Fiji and all those mourning his passing. The statement also acknowledged the late Ratu Epeli Nailatikau's dedicated service to Fiji and the wider Pacific, noting that he served with distinction in many leadership roles throughout his long and committed public career. Ratu Epeli's contribution to regional cooperation and development was widely respected across the Pacific. The Prime Minister's office further stated that Ratu Epeli was a senior statesman of enduring legacy and quiet strength. He was also highly regarded by the Honourable Prime Minister Lord Whakawhanua during his time in public service and generously shared his vision, wisdom, experience and support with the next generation of Pacific leaders. Local media in Fiji have widely described the late Ratu Epeli Nailatikau as a respected leader, recognized for his dedication to the people of Fiji, as well as distinguished chief, soldier, diplomat and statesman. Fiji's former Attorney General described him as the people's president. Meanwhile, there are royal ties between the royal family of Tonga and the late Ratu Epeli. According to the Palace Office, Her Majesty stated that His late Majesty King Siasitupo II and Auntie Lydia had a son, Ratu Edward Dakumbau, who was known as Tungi Fisi. Ratu Edward was the half-brother of Her late Majesty Kunsalate Tupo III. Ratu Edward's son was Ratu Epeli Nailatikau, and he was the last surviving member of the first grandchildren of King Tupo II. Meanwhile, tributes have been shared widely on social media following the passing of Ratu Epeli Nailatikau, including messages from members of the royal household and the people of Tonga. Tonga has taken a major step forward in strengthening food security and protecting its soil resources with the launch of its first ever national soil strategy
The strategy was officially launched yesterday by His Royal Highness Crown Prince Tupoto Ulukalala at the Kongakava Hotel in Sopo. Pierre Ole again with the detail. The initiative aims to promote sustainable soil use, support agriculture, and safeguard soil resources for future generations. This marks a significant milestone, with Tonga among the first Pacific Island countries, alongside Australia, to develop a national soil strategy. In his remarks, the Crown Prince highlighted the importance of soil as a sacred resource entrusted to the people. They understood that to inherit is to be responsible, that this land was never to be exploited, but to be cared for, shared and passed on. Our connection to the soil runs deeper than agriculture. It is identity, it is belonging, it is survival. Our food, our water, our shelter and our home. Minister of Agriculture, Williami Sisfa, says the strategy will help ensure long-term food security and support livelihoods across Tonga. This is a milestone to be proud of, an opportunity to ensure that our soil and our livelihood is secured from the future generation of Tonga. This important strategy also complements the Tonga Strategic Development Framework, the Agriculture Sector Plan, and the Ministry's strategic plans by promoting the improvement and sustaining of soil health through climate-smart agriculture that will ensure food and nutritional security, sustainable development, poverty alleviation, increased employment opportunity, and economic growth. So on behalf of the government of Tonga, I would like to express our most sincere and heartfelt appreciation to our partner in development from the Climate Smart Agriculture Sustainable Land Management Project, CAM, and the Government of New Zealand. The project is funded by the Government of New Zealand through its Ministry of Foreign Affairs and Trade under the Climate Smart Agriculture and Sustainable Land Management Program, also known as CAM. Project lead Jane Latimore says the strategy will support the growth and sustainability of Tonga's agriculture sector. The goal of the strategy is to improve agricultural production. As a bonus, Tonga will benefit from ecosystem resilience, which in turn protects agricultural production and livelihoods. New Zealand High Commissioner to Tonga, His Excellency Brodie Sinclair, says while the strategy has been completed, support will continue to strengthen its implementation and ensure benefits reach communities across the country. However, as we know, strategies are only the beginning. The real work lies in implementation. Through the CALM program, New Zealand looks forward to supporting the next phase, embedding this strategy into land-based production systems, strengthening climate resilience, and ensuring that its benefits are realised by communities across Tonga for years to come. In parallel, New Zealand continues to support initiatives such as the Climate Smart Pacific Food Systems Program and other efforts that rely fundamentally on strong soil knowledge, including the growing emphasis on nature-based solutions. Because whether we speak in the language of science or of culture, the message is clear. Meanwhile, soil scientist Dr. Siosiwa Halavatau emphasized the need for strong collaboration across government, farmers and stakeholders to successfully implement the strategy. I want to emphasize that the most critical risk to this plan is the technical capacity. We need to build technical capacity of current workers in the areas of soils. We need more people with postgraduate qualifications and experiences. We need an organizational structure that is optimum to deliver the works of soils. Unless we have
a conducive structure, we may be struggling. He also highlighted the need to strengthen technical capacity and expertise within the sector. The program is supported through the CALM initiative in partnership with Bioeconomy Science Institute, the Ministry of Agriculture, Food and Forests, and key national stakeholders. The Prime Minister officially launched the National Reach to Reef Community Grants Initiative yesterday, led by the Environment Department of the Ministry of MEDEC. The program aims to restore and protect the Whangauta Lagoon across 33 villages in Tongatapu and Vava'o. Lidia Taukapo with the detail. The Reach to Reef project is supported by the Global Environment Faculty and implemented through UNDP in collaboration with the Environment Department and 4 non-government organizations. The Prime Minister Lord Fa'afanua officially launched the program at Whangauta Lagoon in Siaheulope, Papua, where he participated in mangrove planting. Students and project representatives joined the initiative, demonstrating the importance of community participation in protecting the lagoon for future generations. Papua is among 26 villages in Tongatapu and 7 villages in Vava'u that are part of this initiative. Lord Fa'afanua highlighted the importance of the project, saying it reflects commitment to environmental protection, building resilience and securing a sustainable future for the nation, from land to ocean, while supporting livelihoods, culture and identity. Today's launch marks an important milestone. Through this initiative, $570,000 is being invested directly into our communities, empowering our youth, our women, and our civil society organizations through practical solutions in climate action, marine conservation, and sustainable land management. This is a whole of society approach, where communities are not only beneficiaries, but you are the leaders of change. This initiative contributes directly to the national priorities of the Tonga Strategic Development Framework 2035, as well as supporting the Sustainable Development Goals, SDG number 13, 14, and 15. Let us continue to work together in unity, in purpose, and in determination to protect our environment and build a resilient future for generations. The CEO of the Ministry of MEDEC, Sonia Kauola, called for action to preserve and restore Whangauta Lagoon, emphasizing the need to support the recovery of marine life and safeguard the natural marine ecosystem. Through this effort, we will empower 200 environmental stewards, including lagoon and channel stewards across 33 communities, and train and certify 50 young people in IT programming, youth development and entrepreneurship, and digital marketing to drive inclusive and sustainable economic growth. This initiative is implemented at the community level by 4 NGOs, Langa Whanua a Whawhine Tonga, Coastal Green Initiative, Tonga National Youth Congress, and the Civil Society Forum of Tonga. Each organization expressed appreciation for the opportunity to contribute to Tonga's sustainable development and acknowledged the specific roles in the project. Lord Fa'afanua praised the leadership of these NGOs in implementing the program. This launch marks the continuation of the second phase of the Reach to Reef program, which was initially launched in Vava'u last year by Crown Prince Tupoto'a Ulukalala. The inclusion of the NGOs for this phase was approved in December last year. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Lidia Taukapo.
The Ministry of Revenue and Customs has raised concerns over businesses that are not paying their taxes as millions of pa'anga continue to be lost each year through uncollected revenue and underpayment. This was revealed in a report presented during a two-day media open day hosted by the ministry last week. Speaking at the program, the manager of the Policy and Planning Division of Revenue, Esther Fehuni, said they record a number of businesses and individuals each year that fail to pay their taxes, while others make only partial payments, often due to financial difficulties. This results in millions of ba'anga in tax expenditure that cannot be collected. Most of the losses stem from import tax exemptions and corporate tax holidays, with some categories exceeding a total of 230 million ba'anga over time. An assessment supported by the International Monetary Fund estimates that Tonga's total tax expenditure is now equal to 5.7% of GDP, higher than the average for similar countries. The report shows that government revenue losses have increased in recent years, reaching more than 67 million ba'anga in the 2023-2024 financial year, up from about 57.9 million in the 2020-2021 financial year. The ministry has expressed concern over these figures, noting that funding that could support hospitals, schools, roads, and disaster recovery is instead being lost through tax concessions. While some incentives are designed to support sectors such as tourism and agriculture, officials say not all are delivering meaningful economic benefit. The report is expected to improve transparency and help the government review which tax breaks should remain and which should be removed, so more revenue can be directed toward the needs of the Tongan people. Reporting for Radio and Television Tongan News, I'm Litea Taukapo. That's your local news for tonight. After this break, we'll join Bia Olie for the latest in sports. Welcome back in sport. The Ngalukilo volleyball team from Matahau has claimed the title for the opening round of the Tonga Volleyball Association competition. They defeated last year's champions, Nuku'alofa, in the men's premier final over the weekend. In an interview with Radio Tonga Sports News, committee's Assistant Secretary, Williami Loseli, says the sport continues to grow stronger with good support from clubs across Tongatapu during the first quarter competition. Loseli adds that although the opening round has concluded, the committee is continuing its work to identify and develop young volleyball talent in preparation for future competitions, especially the 2031 Pacific Games, which Tonga will host. In the final, Nuku'alofa had a chance to defend their title, but Ngalukilo held firm and secured the final set to win the 2026 opening competition. There are also expectations that the second round will be even more competitive, with matches expected to begin in the second week of May. At the same time, there are plans to revive school competitions to further strengthen the future of the sport. Meanwhile, work is ongoing to restore the beach volleyball court after damage caused by natural conditions. There is confidence it will be ready for future regional and international competitions. That was sports news with Pia Oli, and now taking a look at the latest weather update from the Fo'amod Weather Forecasting Center with Viola Vainicolo. Good evening, Tonga. Welcome to your evening forecast. So the headline for tonight, cool southeasterly wind will continue across most part of Tonga in the next few days. And there's also showers of rain, potential thunderstorms expected in the next few days over the northern part of Tonga and also the rest of Tonga by the weekend. But we'll look into details later. So this is the satellite imagery. Clearly tells us that across Tonga today experience mostly sunny. So few low cloud pushing from the southeast over the central part of Tonga likely brings only
few showers at some places today. But for the next 24 hours, this condition will likely to persist over the central and the southern part of Tonga. But further to the north, the active trough popping up over the north of Samoa. This is an active trough that are forecast to move south onto the Niue's by tomorrow night. And also, of course, associated with cloudy condition and also occasional rain and risk of thunderstorms for tomorrow night. So let's look in the next 5 days across the Pacific region. As you can see in a bigger picture, the high pressure sits to the far south, still pushing in some cool southeasterly winds over Tonga. So tomorrow still expect fine weather across Tonga. But take note, this is the major concern. The active trough. This is an active trough sit to the north over Samoa, forecast to move south onto the Niue's by tomorrow night, and then further extend to the rest of Tonga by Friday and over the weekend. So let's look at how it goes. So this is how it goes. It moves to the south over the north and it continue to travel south over the central and the rest of Tonga. By Friday, as you can see over the weekend, it's concentrate to the southern waters of Tonga, Tonga and Te Riki coastal waters. One thing to take note, the convective heavy rain cloud concentrate to the western waters of Tonga. And this is because of many reasons, but one of the major reasons is because of the southeasterly wind pushed the convective trough or convective cloud to concentrate to the western side or the western waters of Tonga as it moves south for the central and the rest of Tonga over the weekend. So the forecast for tonight until early tomorrow, zoom into our island division. Clear skies are expected tonight here in Tongatapu and Eua with minimum of 23 degrees from the southeast, about 15 knots. But for the central part of Tonga, Vava'u and Ha'apai, you can see this is cloudy periods, and this is indicated of isolated showers in some places. Here, because the wind still pick up to 20 knots over the coastal waters of the central part of Tonga, with a minimum of 24 to 25. But look further to the north over the Niue's, 15 degrees. Still expect the same condition over the central. Cloudy periods with isolated showers from tonight until early tomorrow, and the minimum temperature over the Niue's at 25 degrees tonight. So stepping forward to Wednesday, tomorrow, same condition will persist tomorrow, especially over the central and the southern part of Tonga, but the maximum tops 30 degrees tomorrow and 29 forecast to the northern part of Tonga by tomorrow, with the southeasterly still pick up to 20 knots over the central coastal waters of Tonga. But tomorrow, most of the time when the sun is out, I expect sunny spell with pretty sunny from the north and south, with the forecast of this active trough to move onto the Niue by tomorrow night, with occasional rain and risk of thunderstorms by tomorrow night over the Niue's. Tide prediction: low tide 1:45 a.m. tonight, and the high tide will be 7 o'clock tomorrow morning. Sunrise tomorrow at 12 minutes to 7 in the morning, and the moonset will be earlier tomorrow at 20 minutes to 6. So the full moon will be on the 2nd of March, which is Thursday this week. 5 days outlook for Nuku'alofa. Cool southeasterly will continue Thursday and Friday, and of course bring us sunny spell. But for the weekend, as I've said, the trough from the north will give us a little bit of rain, showers of rain by the weekend, with tops of 31 degrees here in Nuku'alofa. And that will be all for this evening from your Met Service. Good evening. Thank you to Viola from the Tonga Met Service for the latest weather update.
And that wraps up this hour's news package. But before we part, here's a final look at tonight's top stories. Lord Fafanua expresses condolences following the passing of former president of Fiji. His Royal Highness Crown Prince Tupoto'a Ulukalala launches Tonga's first national soil strategy, and Prime Minister launches National Reach to Reef Community Grants Initiative yesterday. That's it for tonight. Thank you for joining us. I'm Lilian Polutema. Good evening.